sak minister no the very miraculously the Tripura High Court ni why na bo rai rekha the village council election ongthong hinai kintu barao bisinai ni ulogo tabok bo village council election khai maya abo bachung highlight rekha tabok kong khlai chini Tripura Motha ni chini stand barao bopur tamo khlai nai bo chung nai tongo jodi chung leri thangkhong khlai chini movement ni program tongo abo chung khlai nani ebong tabok bopur barao kok sanani chung no nungnai abole brownie ব্যাপার এবং আরো ব্রাউনি পক্ষেনি কো আংসাই মাইয়া তাই বা কয়েকজন অনেক বড় আনুসুম ত্রিপুরা মথা কি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ গভর্নমেন্ট হাবনাই দে হাবিয়া जों हाबनानै जोंनि पार्टीनि सालायमानि ग्रै खथाबो आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जे बुजिमानि आरो अनेक बरक मुचुंनाय दङ मुचुंयाबो दंखाना मुचुंनायबो दंखाना बाक्सा ब्राउनि ओपिनियन मा सावो किन्तु बो पार्टीनि कोनो अफिसियेल को गैया अफिसियेल पार्टीनि को एइदार चेयरमैन मा सानाय कि प्रेसिडेन्ट मा सावो आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै अबनो मा सानानै मुचुमो ताबक जरा जोंनि मथानि जोंनि पार्टीनि गभर्नमेन्ट फर्मनि लगे जों थांनाय थांया अबते कोनो डिसकासन जोंनि अफिसियेलि ग्रैखौ ताबक जोंनि दाबिरक जदि लाइन अफ फाइ अंख्लायबा जों ककसे सायाखौ आ जरावो जों जार जा स्पेकुलेशन आय अंतथकिनै अब जार जा स्लामै सामानि these are all unnecessary words. It has no reality with the party, so we cannot endorse somebody's statement in regard to our talks. Abono jeni Tripura Mothani kok as a president ang simani mate ang